Tradicionalni božićni konvoj humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo uoči praznika stigao je u srpske enklave. Od prvog takvog kombija pomoći prošlo je tačno 20 godina. Šta je sve stalo u protekle 2 decenije? Koliko je svega stiglo do Kosova i Metohije i Srba na Kosovu i Metohiji? Kako da se još jače čuje glas Srbije u svetu o Kosovu i Metohiji? Svemu tome pitamo humanitarca i odnedavno direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arnoa Gujona. Hristo se rodi. Pa istinu se rodi. Srećan Božić vama i vašim porodicama, kao i svim našim gledalcima. Hvala i vama. I evo, u 2 decenije stalo je 55 konvoja ukupno. Uoči praznika stigao je i ove godine humanitarna pomoć za sve Srbe na Kosovu i Metohiji. 10 Francuza je donelo, tako? Prešli su više od 2000 kilometara u jednom smeru, ali kome je sada namenjena ta pomoć ove godine? Ove godine, kao i sve ove godine, prethodnih 20 godina, ta pomoć je namenjena porodicama koje žive u enklavama na Kosovu i Metohiji, Srbima koji slave Božić danas, koji se osjećaju možda kad je zima, kad je hladno, usamljeno, koji misle da su zaboravljeni, pa da im pokažemo na licu mesta kroz dela da nisu zaboravljeni od svih, da ima još ljudi u svetu, pogotovo u Francuskoj, gde naši volonteri predstavljaju 12.000 donatora iz cele Francuske, da misle na njih i da žele da ih obraduju, da obraduju mališane poklonima, a i odrasle šporetima, kravama, ovcama, kozama i svim što im je potrebno da bi imali bolji život, da bi mogli da rade od svojih ruku, jer to je ono što oni zapravo traže. Normalan život, dostojanstvo i da znaju da neko misli na njih. Evo sad jedno premotavanje 20 godina unazad, kada ste 2004. godine prvi put došli iz Francuske kako biste zapravo pomogli Srbima na Kosovu i Metohiji. Da li ste mislili da će to što tada radite, da će ta vaša misija zapravo prerasti u tako jednu veliku humanitarnu misiju kakva jeste danas, kada se spomene tih 55 konvoja, 20 godina, koliko hiljada ljudi koje je dobilo pomoć? 20 godina, pre tačno 20 godina na današnji dan sam bio u manastiru Banjska, gde sam prisustvovao svom prvom božićnom, odnosno prvom pravoslavnom Božiću i sećam se da sam bio oduševljen snagom tog naroda koji je rano ujutru krenuo, pa ponekad i peške iz Kosovske Mitrovice ka Banjskoj da prisustvuje divnoj božićnoj liturgiji. Sećam se te dece koja su bila izuzetno siromašna. Nisam mogao da zamislim da čak i posle pogroma, čak i posle rata, da ću vidjeti decu bez tople odeće i tople obuće, a zima je, a sećam se te zime, bilo je mnogo snega, bilo je izuzetno hladno, 2005. godine na Božić. I tada smo rekli meštanjima, i još nisam znao srpski, došli smo ove godine da vam pokažemo solidarnost. Došli smo da vam pomognemo, ali u narednim godinama mi ćemo opet dolaziti. I sećam se da su oni nas gledali, mene, mog brata i moje prijatelje sa nevericom, pa hoće li stvarno doći. Ja sam sa 19 godina izgledao sam kao tinejdžer. Sad više kao odrastao čovek, stariji čovek. Ali dolazimo opet. I možda najbolje možete da napravite razliku u potrebama Srba na Kosovu i Metohiji tada kada ste došli. Kažete, sretali ste ljude bez obuće, kojima je bilo hladno. I danas, koliko su se te potrebe njihove i koliko se vaša pomoć menjala iz godine u godinu? Nažalost, ti božićni konvoji su i dalje potrebni. Tu šaljemo toplu garderobu, novu, sve je novo, sve prikupljamo preko naših volontera, preko prijateljskih firmi koje pomažu. Iz Francuske, školski pribor, šaljemo igračke za decu. I nažalost, takva osnovna pomoć je i dalje preko potrebna. Ono što smo razvili prethodnih 20 godina, ono što je bilo potrebno na početku, ali nismo imali sredstava niti mogućnosti, tek smo bili počeli da radimo to i da pomažemo ljudima. To je ekonomski razvoj. I to smo krenuli 2011. godine zajedno sa eparhijom Raško-Prizrenskom da pravimo i gradimo farme, mlekare, samoodržive projekte kako bi, kao što sam rekao, ljudi mogli da žive od svog rada, od svih ruku, a ne od humanitarne pomoći. I svake godine to radimo pored tih božićnih konvoja. Također renoviramo škole koje su veoma često u užasnom stanju, često bez čak i vode, struje, lošeg grejanja, krov koji prokišnjava i do ove godine smo renovirali 53 takve škole.
Vodimo decu sa Kosova i Metohije također svake godine na more. Da bi ta deca mogla da se upoznaju sa slobodom, sa životom u normalnim uslovima, bez straha za sebe, za svoju porodicu. To je ono što im poklanjamo. To je ono što radimo. Kad ste me pitali o ukupnoj vrednosti naše pomoći, što se tiče božićnih konvoja, to je ukupna vrednost od preko 6 miliona evra, a što se tiče svih tih projekata samoodrživih, renoviranja škola, ali također to je deljenje plastenika, ovaca, stoke, to je pomoć sportskim klubovima. Nedavno, evo pre nekoliko nedelja smo pomogli također muzičkoj školi u Kosovskoj Kamenici. To je ukupna pomoć od preko 7 miliona evra. Znači, kad dodamo te konvoje plus te humanitarne projekte, prelazimo 13 miliona evra za 20 godina. Da ste me pitali sa 19 godina, kad sam došao sa skromnim kombijem i 6 kubik metara, nažalost tada polovne pomoći, ali koja je bila značajna u tom trenutku, ali to je ono što smo mogli da radimo u datom trenutku, ne bih poverovao da ćemo uspeti da razvijemo takvu humanitarnu organizaciju. Međutim, kada spominjete ove godine zapravo koje su usledile od 2018. kada je u pitanju Kosovo i Metohije, nisu baš lake samo za vas iz prostog razloga što imate tu zabranu od privremenih institucija da uopšte uđete na Kosovo i Metohiju i lično uručite sve to što se sakupi za Srbe. Da li jednostavno imate bilo kakvu podršku ili razumevanje međunarodnih institucija, međunarodne javnosti uopšte da se prevaziđu te prepreke sa kojima se inače suočavate uopšte i u logističkom smislu da se dostavi ta pomoć, a na kraju i da vi konačno odete u Južnu pokrajinu? Nažalost, rekao bih da kako je Srbima na Kosovu i Metohiji, tako je onima koji pomažu Srbima na Kosovu i Metohiji. Tako da iz međunarodne zajednice možemo da čujemo često reči osude, dešavanja, napada. Prošle godine, u 2024. godini, bilo je 128 etnički motivisanih napada na Srbe na Kosovu i Metohiji bez posljedica, bez procesuiranja, bez toga da je neko uhapšen, priveden, da je neko osuđen na zatvorsku kaznu zbog toga. Onda u takvoj situaciji šta ja da očekujem, pošto su mi samo zabranili ulazak na Kosovo i Metohiju, pošto su mi samo pretili da će da se osvete meni i mojoj porodici, pošto su me samo izbacili preko Merdara pre 6 godina. Srbi na Kosovu i Metohiji, uprko svemu tome, oni ne odustaju, oni su hrabri, oni su dostojanstveni, a kad ih pitate kako ste, oni kažu uvek dobro smo, hvala Bogu, bit će i bolje. I ta radost života, življenja, ta snaga je pravi primjer za sve nas. Moji volonteri koji su se vratili, ja sam ih dočekao pre 2 dana u Beogradu, oni su bili zaista i potreseni, ali i oduševljeni Srbima sa Kosova i Metohije i siguran sam da će i oni opet dolaziti i pomagati i govoriti u Francuskoj kroz razne konferencije koje ćemo organizovati o tome šta su videli i svedočit će o tome kako živi jedan hrabar narod na početku 21. veka u centru Evrope. A mora da se zna to. I upravo u tom kontekstu, vi ste sad i na čelu Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju. Koliko je teško probiti tu međunarodnu tišinu o onome što se dešava na Kosovu i Metohiji? Koliko sluha zapravo ljudi imaju i mogu da poveruju u život kakav vode Srbi? Nije lako, ali danas možemo da govorimo o tome. To je bilo mnogo teže, na primjer, 2005. 2006. godine kad smo krenuli, moj brat i ja, sa tim, zato što tada i dalje je ta slika o zlim Srbima, o dželatima bila prisutna. Danas ipak ona postoji, ali to jenjava polako. A mi s druge strane radimo intenzivno da bismo prikazivali pravu sliku kroz dokumentarce koje prikazujemo na francuskoj televiziji, ali i u svetskim medijima, knjige, dokumentarce, izložbe, konferencije i moramo da nastavimo u tom pravcu. Ja sam u novembru, krajem novembra ove godine bio gost kod jednog od najpoznatijih francuskih novinara, Andrea Berkoffa, i govorio o situaciji na Kosovu i Metohiji. Taj program je bio drugi najgledaniji te nedelje na toj radio i TV stanici. To pokazuje da postoji zainteresovanost naroda, odnosno šire publike. Nakon toga i Figaro, koji je najčitaniji francuski list, prvi put priznao da je Pandorina kutija otvorena 1999. godine bombardovanjem Srbije, a ne 2022. godine početkom rata u Ukrajini. To je velika stvar za nas i mi ćemo da nastavimo u narednom periodu, ne samo u Francuskoj, već i u Italiji, u Nemačkoj, u Americi i gde god možemo na svim stranim jezicima da promovišemo Srbiju, srpski narod, istinu i naravno da
govorimo o situaciji na Kosovu i Metohiji, jer je nedopustivo da međunarodna zajednica dopušta da se tako nešto dešava. Odgovorili ste na moje posljednje pitanje za ovaj razgovor. Hvala vam. Hvala vama.